بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري يا رب العالمين. Qadrli din qardaşlarım, qadrli milletdaşlarım, bugünkü dersimizni biz özübüz Allah Subhanahu Taala bilen beyleybiz, niyetlerimizni düzeltemiz hem başlap jiberemiz. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü bizning harfimiz T harfini öğrenüge bagışlangan bolacak. T harfi. Hem qarab ketemiz, nechik yazılasın T harfi? T harfini yazar için bizge sızık kerak bolacak. T harfi sızık üstünde urnaşkan, mine şuşunday kemege ışağan bir harf bolacak. Onu kemege aşatırga bola, keme dik ol kemenin nersesi var? İki közü yılkıldap tura. İki köz yılkıldap turgan kebek onun iki noktası var. Alfabette onun ismi T harfi. Onun birgen avazı T. Hem ol nişke avaz. Nişke avaz. T harfi söz başında aytganimizcha Arap harflari har vaqt söz başında hem söz ortasında her vaqt ular jengillikka umtilalar. Mana bu da T harfida o'zining kuymasini polностью sirab yurmay, onun yortisini oladi. Yortisini ola, hem şuşu yorti üstüne o'zining mana şuşu ko'zlarini o'rnashtiradi. Mana şuşu bir belekeygina irrag'ag'ini oladi. Şuşu iki ko'zi bilan yılqıldatib söz başına kelip basa. Hem mene şuşu urunu bilen ol indi tutaşkan bula özünün ortından kelivçi harfke. Söz ortasında biz bitinde o yaktan yazıp kelebіз, sızık boyunca kelebіз, anları ezgine üske köterilebіз de mene şuşlay tağın burulup sızık boyunca ketebіз. Nindidir ırgak kebek bir eybir barlıkka kele. Hem mene şuşu ırgak üstüne biz iki nokta koyabız. Sözün ortasında T harfi mine şuşunday kıyafette basıp duracak. Ol mine bu urunu bilen özünün aldağı kelgen harfine, mine bu urunu bilen ortağı kelgen harfke tutaşkan bolacak. Söz azağında ol tağın özünün matur kıyafetin olacak. T harfi Elifbada nindi kıyafette basıp dursa, şulay basıp duracak söz azağında. Hem mine bu urunu bilen özünün aldağı kele turgan harfke tutaşkan bola. Hazır indi qarab ketik harakeler bilen nechik okula. Birinci harakemiz bizning fatha. Hem ol biz bile turgan ovozini bere. T harfi nishke bulgaç, nishke T harfi nishke hem fathı bizning fathı bilen ol okula T dip. T. İkinci harakemiz bizning kesri. Kesri bilen T. Üçüncü harekemiz bizning damma. Damma bilen tu. T, ti, tu. T, ti, tu. T, ti, tu. Qaldı bizning sekinimiz. Yazabız T harfin sekin bilen. Mine şuşu T harfini okur için aldına nindi de bulsa harekeli harf gerek dedik. Biz alabız hamzını fatha bilen. Yazıp koyabız elifini, onun üstünde hamza, onun üstünde yazabız fathını, hem okuyabız et.
Сәкин белән Т хәрефен әйткәндә Т дигән ниндидер менә ха белән чыккан сыйфаты бар. Әт. Тә, ти, ту, әт. Тә, ти, ту, әт. Тә, ти, ту, әт. Һәм бу безнең татар телендәге Т хәрефеннән бер нәрсәсе белән дә аерылмый. Инде китабыбызда 13-нче биттә безнең Т хәрефенә каралган күнегүләребез бар. Шуларны укып китик. Мут. Әмит. Тәмәру. Зуртә. Зурти. Мәрарту. Мәрарти. Умирту. Әмәрти. Әмәртум. Умиртум. Мәрартум. Муриртум. Инде безнең дәресебез озагына якынлашты. Бүгенге дәрестән без нәрсә аңлап китәргә тиешбез? Беренчедән безнең Т хәрефе, ул безнең татар телендәге Т хәрефеннән бер нәрсәсе белән дә аерылмый. Менә шуны төшенеп калырга тиеш. Ничек без татар телендә Т хәрефе белән сөйләшәбез? Тәрәзә, туган кебек сүзләрдән нинди хәрефләр белән, нинди авазлар белән сөйләшәбез? Гарәп телендә дә менә шушы аваз белән без сөйләшергә тиешбез. Коръәнне дә шушы аваз белән укырга тиеш булабыз. Икенчесе, язганда ул һәрвакыт сызыкның өстендә генә булачак дидек, һәм гади хәреф аның тоташкан урыны уң яктан да булачак, һәм сул яктан да булачак. Ул гади хәреф дидек. Һәм өченчесе, без аның нечкә хәреф икәнен һәрвакыт исебездә тотырга тиешбез. Т, ти, ту, әт. Әгәр дә сез бүгенге дәрестән шушы әйберләрне яхшы итеп төшенеп калсагыз, һәм шуларны яхшы итеп аңлап калсагыз, сез инде бу дәресне 5-легә үзләштергән буласыз. Әссәламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.